Hey, Bryan Acheampong, be assemble bo. I said that be a mechano. A cool and a party and reward hard work, no. Party ni si apeni. O se wo mem ha. Ana abranti bi sorry ye. Esum Ghana fo mfidie. Efa akwanbɔ na esu di gu aboafo animase. Be ono so nim wa bi ade ma Ghana fo. Na ye nim ti ne eso ne so. Oye ya ma GP kura ye ba be fa ono na ye de nam no so wadide ho ko bedu brebia no ke ba be yi flag bearer party bi mu a ka gin se ono kyerɛkyerɛ nipa o mu kwansa sa no timi blackmail Ghana fo a ekoduru ye MPP mu ko the party na hwe team because of kwan ko fa so gu ye panifo animase nipa ba ko sori ginae agye party ni si ho ewie ase no yisu kwan wa fa so de aboa party ni nyina nipakuo bi na enya emfaso no say nipakuo no a esan so edkofa se boni du 10 cents of Canada Japan ede be gu na nimase party ayen kai papa akoko sa nipa no kudi asamu we ko amono ne reward 18 million dollars man no na anya no kra omote sa no omutu champagne etu powder eguye etu ayeyi dwom nipa ono ne papaye anase na dwumaden na mmoa okoma o manya so mfaso do mo nsami no fum aduane ja wo grassroot ni akoto aba ese dwene ho yi bio na to maken no omudidi ja ye no sa nkrofo na san ede o nsabe nkum kire o magafie sa pepepe enkai papa enti sa aden ehu na kentra hanom ama party no Bryan Acheampong a o mampani Kufuor mre so na anu ye na ne office kura oni bi ne office ye ne laptop so enche ono akura aka emmeme ka say founding members for Kurobi NTS cancel no eden no ye ya o so ma obi sika adansi ni ho ana Eastern region pe polling station executive o ma 200 cities kwala asem say na mafasa asem no na modi tia ken no so ye bema enedi esi akan no krasem tisi yon se Bryan Acheampong kan no kre eno so mo ba o me ano bol bokuntokwa onudi mu akotie na de nzongofo eni musemfo nto abama no na bokuntokwa ne ho mu bi ntino ne kwa abato nta obelusu yenso your gospel truth muntu champagne na mompam no no de obesa some just say Ghana ha abrofo bedu years for over 100 years na yenso yenim se obroni eye nipa sabe omo pe no kure pa no mo saye patriotic omo do omo man no mo di no kure enso mi hunu se enne abrofo over 100 years obedi years no yemu saye hu se enti after sa abrofo no koye no ede e pa na yetimi sua firi abrofo suban mu enne because o hwe Ghana ni suban a bibie ni ho a tesa ubetimi afade atoto broni suban ho da because abrofo su ni omo ban aye nim wo mo di omo huni omo di nokure na omo do omo man no ene sa ni omo ni nyina hu se afri Ghana fom ntimi busa se nti o mampani amen kroma breso ya omo beje Ghana fri abrofo no nsem no entiti ya ben ene omo de to ho ya ma ene awieye se sasa na nukure die eyade ba ko a edi o man hwammo pa wo Ghana hwe ene wankasa wo bampo se wo ye project na do bampo kotena no a sakwala no nyakwala wo suo nyame no wo nutudi a oni abontensifo be ye baako e mo be frustrate wan ha project no kwantimi nje ene Ghana ni abofra ya sabe phone call phone kra keke tua na so no wo hyede mo wo so mi wakra maame eti woni mate ho o ye ko obi obuso obi busa na sem ba bia wo no wonka no wo ka ba bi foforo nti die na a kire nkwala ene ya fesuban bi ma akwaye wo hawa se wo tie akire na se wo dosonko e wo pepapa se o ma ni bedum pempenso bi a na fe wo yam kura hyehye enu ntina honorable Kennedy Akumpre kwa Japan wa be yo pedin a ene sa brei messe MPP delegate na masse Ghana fo nyina se yem fa mpai bonta register se ene se ne medika busa ye no wono pedi nipa obia ba bia be ko bia
baby a obefa bia ye beka say papa no ono de oye no kwafo ono de no kwedie de onfa ni ago sabe mprebiasa and saa nyoma no pese wode ehye Ghana fo mu ye di pagya Ghana ese gira mpempenso foforo because in discipline no adoso too much ye nyina ye wo ma ye nim sade ye nyoma si eko enkwala be free school be ba lifestyle bi o de ba ne ade no ehu e ma ye daachi enti ye be pese ye benya pani a adansedie nyina dan adi se wo wonu kuredie honhom na wo wa ho hye sononko na wo ye discipline a obetimi atrete nyoma amba nyoma timi agina no kwan so amba ye daachi sabe etoda na se wote ho na wo hwe se obi mpofumi wo bi ato obi wotimi transe bu nkom ye wo se entimi atumi se si ya me makra no me ye den eno na wo dwen mu because wo hwe mpempenso ankola no wo ene tibia ye tim se si ya ne tetia ye kuta ye no se ya mompa ye anya obi obetimi abetrete nyoma oma no ye wasembo ne po nti masem bisa ne se empanimfo a hye ase no entete be no mo de hye ase be se na obi a wawie university ya wo koy national service ye post no ha was mempe ye post no ha was mempe obusa na was aha de sis kan ho obi a wo koy service o be bi esika wo na wo pe adentina se Ghana fo eni brebi aba yemu eni pese min kuminya eni se obi a pese wo nya no wo bra onya adwuma me gidi say the solution honorable Kennedy wa hina Japan ono na betimi aboa e ma saa wo how we ya te Ghana so for so many years no gidi ameme woro no na nipa be brie nso gidi no concern e wa bonten woro no say ye pe obi obetimi abetrete no man no e ma o man yatimi agina kwantene ne so be boa ma ye so ya daachi ediye ne obia so agya ana na bia no e benya ni da so say even so woni hompa atenetene ya opani de ba no betimi aboa ma ye ma agina be ye daachi. And this one says, I love. It pains me myself is so small because me kaipa say, as some way see some of us also are when people we became a little bit emotional. Yeah, call radio so ni TV so no. Yes, we could join any NDC for kakra na blasting mami no. But I've learned a lesson for life. And he say, I will never ever again, never in my life, join any NDC person against one of our own. Debida. Some mistake I say Kufuor out. It pains me myself is so small because me kaipa say as some way see some of us also are when people we became a little bit emotional. Yeah, call radio so ni TV so no. Yes, we could join any NDC for kakra na blasting mami no. But I've learned a lesson for life. And he say, I will never ever again, never in my life, join any NDC person against one of our own. Debida. Some mistake I say Kufuor out.